Akubara mu Kyakitara TV nyene hari mu karimwe bari kuba nituhonderaho hari mu kare abanyakuri munsi za heru abanyakuri munyamasa za ezembaganize za bunyoro kagadi kibale kiryandongo burisa ho imakikube hona halo kali kwenda kusima ningamanti webali kubaka ile kano holi Akitara TV tuli kiswaza tukwenda ku bantu bazabaza munabayikaza bali mu kichoka kinabakole bindi mirimo ekimaye abantu abakolera mu nebikusinga bungi balatach hali aho imashuga batu kwenda tukenge ibintu bikuru batabite ibintu bigenda bitaba boda abasigazi bike bikuba sente abasigaze emirimo egende etabe wire baba kumbumara bata kiswaza bangambira abasigaza bakusinga bakumalire mu Simon hanu tujja kubazabazamu tukenge Simon nibikibiye kubahereza hantekanza tujalike cyo inakora just ogendo subscribing ya channel ya YouTube channel aho na halo tuhondera because na personal handle zange gira sio mwendo ojja kuba oyinyina tuhondera turubata itwena ekyo inakora genda wetoleze mpenko ni ekuteka maka center hantekanza tujalike aho na halo kali mpenko ne ukusagetsanga amaduka gona agakutunda ebyo kunywa boko no gonze kyo kunywa ekitajja kurumya omutwe ekitajja kuhaka izigoleza ekitajja kwa hangover toza mpenko ni ogietungire oginywe eniyonka ejja kuba yuno ne kugaza mu amana akajura kakutonya mbichweke byembaganiza omuluga rwaho imakaliyo wena holeka kaliyo akajura kantukekonyeze boko no sakubyala ekintu byara boko no sakubyala ekicholi boko no sakubyala ekihimba boko boina hakataka kuno sakubyala aho bayiraba akajura kantukekonyeze tusobole ku bantu byara twakejuma bwejuma yesente kanze jolika jasirika tujja kwehundura mu katito tuti tugaruke otaruga gira sho mwendo mulisa omwehabo mali nigaganga ntekanze jolike tugaruka otaruga Mukusima Kitara TV habwa entekanze nongeye mwina kandi ninsaba myenda Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV ubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo maiso no kutwara uhangiro no waitu ubukama bwa bunyero Kitaro maiso yeso omugaiga nkwaire kanywe baitu bakuta kaherezo ndiwe kuno isana wako oina mwaka sento kozako ka akasene nenkayanka ronga akasene nenkaya amabaraga Rema Jackson kiswaza bikuruba tabita abantu bakutwiba bwiwe tukagatwa yandikise kitebe sende zati zayaga kuturuka kitebe kikyaba ibireke bazongambire tugambire bakubuza munja gore niwo bayinongambire kitebe kyaba ibirebe mukahandikisanka oyo tikimanya kuru ati kiswaza okora muri muki vuga boda mukuruga hano genda nkakizira mfumu kubatwali azinga zibanko 5 zonka ramukiya haba cyaliba o mudayi okora muno kizira kiswaza muno nyine muno nkakora ramukiya haba kiswaza ndamukire mu umuza ndamukiya sai mu mudori arakuzana rodo abakini mweta mudo aine sente nyingi nikwa iniro muda yakusemba nyara yakusima nakusima banzo ngambire onion nicho kiki Denkimanye onion okimanye wa mabaragawo ongagenda reflector yanka henu boda banja bandu banzo mpeki okunywa wembaze ni okunywa ngiye kuta ni miraga wewe banzo ramuki abantu bankani babo ndamukizoka aho Simon nyaramukiyaho muzeyi wangu nyaramukiyaho Kusimba Julius muzeyi kuri kyandagano akusembayo yasembesayo no mudongoli aha epikipiki kiswaza tibakuziba epikipiki abasoma balimo baitu tuino bwerinzi bwa amani bati bakuzitwibaga byo binu za wachairman wa state ni nyochi amani wonyini mutairo obulinzi obulinzi bwo amani obuyonjo mba boda bawo to kwangu tukunyirira abona ba boda bukakuru abona tukunyirira mune kingu ino muno bike sente mukuzimalira nkamu no kiswaza ba boda kiswaza tukira kumira maka soda nkako nebye byokunywa nkebe byake mpenkoni bya mulingo nkogo ngambire banzo ngambire onion nikyo kiki we nayo tinkubikenga kurungi onion tinkubikenga kurungi onu bangage munyaru bangage mukiono ogo mukiko ara amabaraga reka nkuwatire banzo osaleo amabaragawo byaruhanga frank ebintu biri kutambura bita ebintu bigenda je muri kiswaza kiswaza tujyabahinji bebikiju muri bahinji kiswaza urakora ki muri mo group ensimbi ndio muhinji bikiju aka sente ni mukafuna tukafuna je tari obuzibu tiba kubanyaga tiba kutunyaga era mukiya haba muri ngo mukora factory omugiga Simon
muhereza ababoda mushiya muhereza akingireho bahita umusajja murungi abataka bakiswaza inywena kandi mukazi wawe umukazi wange nawe ariyo mama baby ariyo atsa kumwebwo tumuhereze kazina ki mama baby akazina akakunyo akanyumira mama baby ogu akakusa kumunyumira akeshongoro kale mama baby kuriko mwana Onion nicyo kiki Union manyire nk'isomero ikikube niko ke kanda mukiho muzee osibirota muzee nikukwatago sebo how are you orunyoro kurumanya you don't know Indunyoro? Yes, I'm Lugubara. You're Lugubara. What is your name? Abibu Andrew. So what are you doing in Chiswaza? I'm staying. You are staying in Chiswaza? Yes. You don't have work that you do in Chiswaza? Yes. Hey. Okay, send a greeting to your friends. You have friends in Chiswaza? Yes. Hey, send them greetings. Greeting? Hey, greet them, your friends. Azma tribi Chiswaza arke woro sisi. Do you know onion? What is onion? Umbasala. Onion. Umbasala. Okay, thank you. Baito go already miruntalibanize abasigaza abanda bandi hano. Rasta. Yo. Mabaragao. Amaba. Amaba nyita Robert Liyonke. Weta Robert. Yeah. Liyonka kandi rindi. Jati enu jaze yanka hen. Enu jaze yanka kanyo. Banti anti ya timu kienen. Ente ine timu abajijora nibo batimu bayi. Yatinka inyi. Ati Kiswazo kora mlimo. Nyo. Nyendo. Orumuti ututi. Tabagoli musumaniwo kutwiba bakiswa bano yabakiswaza. Kalera mukiyao bachali bawo nkali bawo. Bona baroho mbatekero. Bona. Ramukiyao ka girlfriend wawo. Atanyine girlfriend. Ba atingambira onion nikyo kiki. Tinkumanya. Onion. Tinkumanya. Tokumanya. Karosi be kurungi mugurusi. Ni wakuvuga ikintu kinu kiona? Tali niyo. No driver wake. Amabaragao. Iwo linka nkatani boy wapi? Simarex. Swazo kora mu. Nyondi mechanic. Makanika biki. Kanika mu factory. Mu factory kuli. Bintu bikurubata. Mpora tukipushinga mpora. Sente baba sasuireira. Bachali nyencha. Nyenki bakusasura nyenki. Iramukiya mulingo mukora ba makanika ati okanika yo bikiyewo. Kamiru bintu bingi kandi so kubisebora okabikenga. Ebindi kusaba kubikenga. Byuma bibigi. Zipuliezo bikimiru zibiki. Byone. Ati okabisoma. Ebyo kabisomeranka. Buhimba teko. Buhimba hano. Ramukiyaho mulingo mwasomerwa Obis and OJs. Ndamukizeho no Gerard munywani wange nyaramucyaho ba Franka nyaramucyaho Nicolas. Nabandi bona bakondora. Onion nicyo kiki. Onion. Ndoza katunguru. On Franka. On Gerard amabaragao. Mumuza Gerard. Naye obi wa nanka wa Buhimba. Ndi wa Buhimba tunkora mu Kiswazi. Niwo okuvuga bino. Niwo okora delivery kutambuze kiyo kunywa. Ramukiyaho ba customer bagenzi bawo. Ramukiyara manza na saba customer wange. Ndamukiyaho kugonza amna Nicolas. Ati kandi mukazi wako tamura mukisi. Namura mukizoma mama se mukawo. Mama mase wairomo eberwe. Ati sa kumwebo. Ati byokunywa ke bakusinga kunywa mbuno. Okusinga kunywa mirinda fruite amno na Mountain Dew. Ati mbalete ile mpenko ni kuno muzei kalikata. Ojja kungambira. Nonke ali keroza na nyomuka nyolike nkerozo otinga kanywiro tingu kamanye. Ngenda kakuba. Campaign kanyo nkarolenge ka kunyuka. Ngatambuzi. Ngambira onion nicyo kiki. Katunguru. Karosi be kurungi. Banzo mpenko nimpereze ona kubirubasa. Yora t-shirt. Chino eno pipeline. Bagita batene. Eno just nyambade t-shirt ya pipeline. Ati binu bine bigambo binu. Bino stronger together. Owachitegeera. Oli DJ wanka. DJ Secret Gardens. Sound bagita modern sounds Kiswaza. Niya kusinga. Of course. Yeah. Ikurubata bitebi. Ebintu. Pora. Ramukiya ba DJ kyaba kusinga muno. Asokera ddala yenze
Kerry Pro mulogo. Kerry Pro. Era wokubiri enza Kerry Pro mulogo nkwate ebifo bibiri. Owokusatu alowehe bikaro byona. Oliriza aberamu. Owokusatu alo DJ Munanansi tulina DJ Waya akola ali ku Dream Lucky Dreams Bar, DJ Jeff, BK Club, Tinawo Director Mandevu, CDO Modern Sound zijenkolera kaba bosi wange. Na wakiteramu. Bosi ate DJ ate MC okitegeera. Ati banzo babongo baramukiye. Ati mbatumidde bonna abo benjogeddeko. Kasina kyaka ku trending akaroho ke mukusinga ku playing. Obudde buno. Ati fe ba DJ tukuba bolero yimba kati abahikizine ki ku trending ekiba kiro. Ekiriwo. Abudde buno tunyumira nnyo kinawolovu. Embalasi. Kale Nandolavu yakuteyo kabendera wagulu ali mulo. Wakyanikire. Mulo. Kale ngenda kuwa naiwe Mpenkoni. Owe ntakara mukizo. Mbali kuli mbali hala bantu. Mbaba anu mwa Simon. Simon. Simon bangambire niwe mudda. Leka nyoni nyakukwatire mu hanu. Hanu nyole kankuzanire Simon. Simon leka kankuzanire. Sente mujja tujja kumulamu. Nyon kuteka ona tairozinga. Banzo bazeno. Simon. Babe banga nkuramukiye. Hano kutunda bikinayo Simon. Banzo leke na. You are Manu. How are you? I'm okay. You're fine. So what are you doing in Chiswaza? Which work are you doing in Chiswaza? Now you started asking me if I don't know who are you. First tell me your name. I know you. First tell me your name. I'm Julius Chomuhendo. Now for me, I'm working in the factory. In factory. So what are you doing there in the factory? I'm just operating machine. You're a machine operator. Which machines are you operating there? Any machines, Okay, send a greeting to some of your fellow workers there. Right now, I want to greet my friend. He's called Cooperman from Kiswaza. Yeah, it's only that. Only that. Yeah. Which songs do you enjoy there in the factory? Which songs do you enjoy there in the factory? With you. With you. With you. Who sang that song? I don't know the name of the singer. I don't know. But you know the song. You try to sing it for us. I can't because I'm not a Rasta. You're not a Rasta. Okay, sir. Kambara mukiyeho. Osibirota mzee. Nyondo huru. Omwana omukazi akulekerigo mwana niwo mulete. Para business. Ali ha business. Ohamuka mu business eno. Kama business. Turo hano bayingi. Okoreraho cyarero na nyinja nakoreraho hondi. Ati yeta abantu bonna bakiswaza TV bagamba akantu kakunura kabana. Aba customer bona abarungi bayije hana hakayembe. Akayembe. Niyo address hakayembe ha stage. Amukiya aba customer bankabasaba. Ba customer bange nyina bayingi muno. Abasinga kwijja. Abasinga muno bayingi muno tinja kusereka. Na bintamanyira amabara habwo kuba bayizira mu bwire bwabo. Muno ba driver ba factory na abakozi ba factory turatema bikayijuba nabo bona twina buzi ubona uko twikara turi bayonjo hano. Iwa amabaragaho. Amabaragangi bakunyeta engineer Emmanuel. Engineer Emmanuel. Obuyonjo nibu. Nsonga nkuru. Engineer. Ati engineer banzongambire onion nikyo kiki. Onion. Ati kanombabuze bingi. Andi banzongambire onion nikyo kiki. Kakumbabuze bingi kihingura ine habo ensonga obo ino muri mengeri gukurubata. Baito ayo onion ogikenga. Toko gikenga. Mzee onion ogimani. Banza yona bayire customer. Uko bayire customer. Ate ununwa ina kutugambira kantu kakunura kati banzo jyano mzee utugambire. Uko akantu kasangira ota. Akapoka. Akahana akakayenda. Kawoma bulungi. Kali kirini. Kawomera. Yeta abantu bagamba kakunura kaba akayemba nukiswazi. Nkusawa customer abalya hakayembano akapoka. Kyalero na nyenkya
kire cyo musara muje mutuhagire mu cyo musara kyanyekya yes mbugo ngambira onion nicyo kiki onion nyoka kango mu kya kabiri orujungu tarusome kya kabiri muze Olisted ojoyera stone bamweta batala t-shirt rasta amabara gawo mabara mujuni deriki eka kwatire deriki ibikurubata bita ibintu byona bikurubata muzuri maridadi akantu kalikiria ngamazegera nokakoroga nokora hanu hano ebye katika byona bimazirege koti mukasera banu kandu bela isi beyereta banzonga beyi ni kweri kampura mpura bo tunzira bucholi butaito kona kalwa no ija nuka no no bokutunda bitere ebintu byona okwataniza mpura mpura ramuki abantu bankani babo uwamani Freddy oba Payasi oba no mukagogo na warohanu akundoro alo uwo mukagogo ramuki mukazi wawe omukazi wange Juliet nkuramukize bambi we bali kumugonza akiki wange bambi Juliet banzo ngambire onion nikyo kiki onion ebyo ntabisome cyali onion ebyo ntabisoma isomero bakatubingayo ihole bakakubingayo ihole ihole kale mwebale bana akayembe bayije bahagira akantu kakuwatire rasta amabara gawo Asimo Peter kikano akakomoka akakomoka ka age limit akwa M7 ka M7 akubangera bwendi nze ndiwo kwakurwa Bobby Wine kale ngo kitegedde amabara gawo amaga yenza Asimo Peter kurubata bita mu Kiswazi kurubata Kiswazi na karabu kwa abantu nkabana bo bakutaka nka Bobby Wine karumbiona abantu abali an Kiswazi anu bakutaka Bobby Wine umbiona bakwagira Bobby Wine muno ya Museveni ngali local down ali local down ali mu local down abuwaki atali nangera kyasako ngera kyazako abuwaki ensonga Bobby Wine ogonya ali mukulembeze white omurungi muno kale enkaito banka byangu banka bo mugeto natwanko kutegera nkebintu ngubanka ebirungi muno okusinga abantu erabo engera ba Museveni iwo linzaro yanka Kiswazi village bakuzara muno yenye nyine niwa ndikandi henyo nsangire ramukiya abantu bawo enkuramukiya abataka bangi bona amuna bafani bange bafani bawo bafani wawe ukoraki inde mutuze kandi oinawe bafani abafani wange nakamyoni wange kale so nyasigara ngera ninko au kasimwe baiti wo niko banzo ngambire onion nikyo kiki onion I'll tell you miss yanga mina ngo kurunyoro kale anti ni onion urujungoro ngo barunyoro onion nikyo kiki onion yao kane mla ukale soka ukanganyira mwakonyi kakulemere kanda mukyo rasta sasa bikurubata bita Kiswazi engere bikuli batamanya nyankusako wantabikanga kwa ninkafunira ko kunyaka bakweta sipenko nali kaholi kikombo kya marapo gatera mu atengisobola no gakutera bwire buno mungere sipenko ni akitara TV hali honyene kandi nkubarora bafani bona bagenda kahagira mungere tele mubona fiti mulo okikenga kurungi tinyina kinkwasire kalinka kuone bakahana omulo galinka gwe kali omulo gosoko galete ate ndi live wano mwana leta ngalieta biri leta omulo banzo leto omuheo aha kano akakeka liwa niko kanu okunywa ho otabude nakamukoka banzo nyo mulo ati Kiswazi okura mulimo omulimo gwenkola banyeta invisible rapata bonka timu soba ekindi mbafango ni soja kawenja fango ni soja fango ni soja kawenja wechupa banzo onzinira makazi nakama anti njiwenjeza yino akafangoni ate nkaleta mungeri ya timu soba mbu ngimusabire bagambire ngimusabire sipinko ni kyonka ginyimire mpenkoni okay ngu iwe mwana ngikusabire mpenko ni kyonko ginyimire musaija iwe ngikusabire mpenko ni kyonko kwepanka kadi ngole ndia tugende mufangoni yenda kujja mamyo sibirote
osibirota mizigo kirisi naseba gese ebintu biri kutambura bita nogamba ki ndi kurungi chunga tinka bwini cyo kunyamanya kandi enkoni ejo namanya ngo enkoni akagwa kabonire chunga tinka kabwine enkoni nshaka kwa akenko nako mukarite na Kishwaza hano tubetse n'inkinga Kishwaza ulikora muri moki Kishwaza njo wa boda boda hano stage boda hale stage stage hano the stage ni bageta bata boda boda Kishwaza hano atishire kuraho banywani bawo banywani banje bona nimba kuri abanywani banje ba boda boda bona nimba kuri kimwe rakuraho umukazi wawo umukazi wanje nimakura na warya akataraho nabona haguzeho muhogo ebita anaguze bitakuri ebihimba bwayisi ni mwakura sente muri Kishwaza numuzireba kasente kabuzire birebi kabukabura tekali kukanyaga ati shiyo kurugaha ugenda kizira mfumbi sente nizingaye kuzakizira fumbi turatwara 15 ati sho muntu aragamba mushari tura mushariraho turaramuza bakakashanje ngo turusharaho zibayitana ati shi onion ni change onion ni change onion tindacicenga gambo ruciga gwenyine nanti no ruciga no kimanya wangambe katina kamanyamanya torakamanya haro sibeje tuli atekaza tujalika Kitara TV abaragira sikyo mwendo and of course nkwenda kubayijukiza otewa kutoza mpenko no maduka gonna halo kali bokuba no gonse kyo kunye kitajja kurumya omutwe kitajja kwa hangover iwe toza mpenko ni ojogya ko jetungire ye rasta tutinkoregera kuramuki mpenko ninja kuha utafayo kangende damukyo nkweja mufango ni banzo ije ati iyo ni ata abantu abandi baligwanka hano abantu abandi hano tukubaza nabaho onasoka mufangoni soka mufangoni olisebo big distributor manya jali ngenda kujja ati jantu gende wa musoga tona muita musoga aliwa uno musubuzi wa bya ngenda kujja kansoke mbuzi ono owesigiri amabaragawo amabandi akugiziwe Francis hano okuchumba biki akawomera nyoche yankoko muchomo mbuzi hato tuzire ntuziro bwatinya abantu bakugirya kurungi muno ramukiya abantu bawunkani babo ngunda mukiyaho kura mukiyaho mukama wangu ndi nawo hano Haruna kura mukiyaho muzere wange bagonza destel ichweka nicho nyankoma oliwe nyankoma yes kunu kagadi kagadi kajja kunu kutoza kasente kajja kusera 12 ati Kiswaza amazirembo sumi Kiswaza amazirembo emyezi 2 nuwo waija nchali musyaka kyonka akantu kakurubata akantu ne karubata kurungi muno ogambe niwo akugiziwe Francis abakusinga bamanyira material abakukira bamanyira kakawomera onion nikyo kiki onion obu butunguru rasta sasa nayo okora hano ozire guraho buguraho jasinyizira hano kurora abantu bangi baito no muhagiro no wakawomero no London the fountain of hope SS Kagadi kandi twena nhaboko twena taba Kagadi nayo uri Kagadi kichweka ki rutete ramuki haba rutete nkora mukyaho timu zivuga anka abaingo nkuba manyire George twesige George nindamukyaho tata wange David ndamukyaho mama wange ainemba bazi chalimpa oirorano simusaza wange nanyoni nyoyongera nka Brian alinaito Brian nawe ramukiza kale owekitinisa ogaibara kunyita baro halabojo bakwesungire amabara banyita bya mukama payas Kiswaza okura mulimo Kiswaza ntamusajja mulimi olima muno olima biki Kiswaza bitulimire bikaijo tulimire bitoke buli kimu kyona tukirimire kakwetagisibwa bihimba tubyaire baite njora akajura katugwera obwire bukyali akajura kabwire bukyali kakagwa bugenzere manya kakagwa bugenzere ate ebintu yaite ebimu tukabitekayo kara bifuire tumanye government eratuyambe eta mukwenda government ebayambe tuyambe atinka nyowe hanunya ukwende kuirukirira nkwende nyirukirire muno koheki akire mpe yobukonyezi bona abo kwamba ile ndimenyesha aga kufuna mwaka sente ni manja kunira mufuna akasente ati kaye bihiyaka enjure kiyagwo enjura ate enjure kugwa baitu hatibuyire bunu
mpulaningire hati bwire buno kutemeramu ebikyolabo kuba embibe kagite nyabaire nteiremu ukaboteire mu bikimbe kuba kabambyire bihimba ntemeire kale byakara manyire njura nambanya gibali nebisanga mbaita ati byalema abantu bakutema mune emiti njura nikukurure buzire nemiti ati ngaruize mu kubyara icyo kirungi atunura la kamera abantu bagaye balebeke kutema emiti kandi babyale emiti abantu muleke kutema emiti mubyale emiti kuramukiya abanywani bange bajoza babona ba Christmas ngia tukapatikana mu mirimo n'abanyanya nyobo nabo mbaramukizo muramukize no mukyara wange no mwana wange bona mbaramukizo atugenda stage halongambire abo baronga no baitu Kiswaza bandesero mufango ni of course nkanyowe fango ni master wabunyoro nyagamba nyina kwijao afango ni banganiwe hanu mwajuli yego mabaragawo Kemigisa Prose ogo fango ni mazali nkawa wa Kiswaza agenzere nka banzo tugambira mabaragawo ogaye Prose ni yani mukora biki tukutunda omwenge kutunda ramuki abantu bonka basatu Namkizo mama wange Koto inabo kuramukia Aliso bali mahunda akutali bati Namkiza bati musoba Oma ija uramukie Ijo uramukie Odeka mkuatiri Sibiro kurungi muzei amabara nera kajime bayuno wa Kiswaza mbasazira fango ni hano fango no tuzire ya ramukiya abantu banka basa amabara nkuramukia wenyini kasemere Juliet Kiswazo webara kanda nyuma fango ni Kiswazo ya original ali nka nyaramukia simwe Filipo owa Kiswaza nyaramukia Joseph Electronics Kiswaza yakusemba nyaramukia mama wange wenyini bayuni original oino mukazi omukazi muine asimwe Jacqueline wenyini omwana waho henyini bugangayizi wabugangayizi kuno original henyini aho kiboyijana omwamuze ibigirwa henyini aho banzo ngambire onion nikyo kiki mwana yo niyo ntinja kubigambira bokwanta some onion no onion ni magamba banzo ngambire onion nikyo kiki kenone anyone kindi arushinja kubojita kusobora kugamba baito kigambo banzo kibaze onion anyone kindu ekyo arushinja kubaza banzo kibaze gamba onion bade kini kinkusaba indamugeze famire yange yomuka banda Joseph Kasungwa oli bwanka Kienzige kagadi oli wa Kienzige kunu kagadi baramuki waba Kienzige Kienzige nindamukia mzee wange Gabriel banaki nindamukiaho mwara wange Night nindamukiaho mama wange ni bona ninyonga nindamukiaho akusembayo nindamukia bose tubanga bali kigayaza hano Kigayaza ukora muri moki nyongo ngaruka ura nekindi mukazi wange Marioni Kigaya kuno Kigaya ni murabya I don't know mwana wange ati kuntoina mukazi hano tingafunire ono tunga njya kufunira okwenda mukazi akusanata abe Brown niwe nkwenda tuli afango ni ngamba mbaramukize inywene best master yagwana reka nkuwatire amabara gange ndi nyosoba origino de mani karasoba ni karasoba okula nicyo nkwase fangoni ekyo kunyega fangoni mpenkoni niyo yenyine jya kuntera kandi buli kiro kiona njaga kuterwa penkoni hatu wa penkoni nanyo njya kubanga omutima gwakoni akwensonga njya kuba ninyumirwa okwangu nyumire nkaki nkakoni iwora mukize ndamukiza abana ba timu Soba Champion Stars nyaramukiya buli mukazi wena akali hanu anyumirwa mwajuli omwana Juliet yonu omwana wa fango mpenkoni yenu yenkwa yonka eja kutuna kandi eja kunyumirwa bulomu omwibali yenyeni Soba de man Uganda abaramukize omukazi mainda imufuna baitu akayiruka abonga omukazi akayiruka agenda hatuna nyonya sigara ndi byange ni sigara ntwa mpenkoni akagenda nka
empenko nenyanywaga niya mtwaize batu kwa na nyonja kusigala ninginywa kandi ndi namanga nige kisaije ati kasigala ninywa empenko nihonja kumalira gali empenko obo kutemesa butemesa kwaha kwaha kutemesa nyonyo nkuzega ninywa empenko yenu Yes, bale muno. Eni bagesere webale kundeta afangoni. Soba, musumba. Onu rasta. Oremeke kumpa mwaka pera armani. Akapera genda akakuwa tulibanda babiri. Akapera kagambirege mpenkoni nyoma ne kuginywa nye hale sitani abwensongo munkumara ginywa nkufuna amani agokulima agokugenda musamusingi yesi kana iyo DJ kananasi kononye sereka kiki ate nyina buzibu amabara gawo DJ kananasi origino omuziki ogutereranka kurunge muno ogutereranka ni yenu modern company modern company munanasi pro kasina kyako kutera muno abakaba kunyumirwa muno kiswahili timu modern bakamanyira muno kina wolova bakulu bakasisika kunyumirwa mukinyanya timu modern yao bachali bawo batswaza bona mbaramukize era mbatumire muno kanyo munanasi bati munanasi bagambira abakazi ba kiswaza niwo kubamara ba muhanda gubi muhanda gubi ekyo nyangire niwo kubamara sagala nyonta mu family planning ali kuduka mugamu nakene bati mwerinde sirimu muzaiki kananasi mwerinde sirimu ya kirunge bijuma bakabiyaho bakabiyaho buli karwere bakahanga kaitego muntu abati mukozesa obupira nyonye ndakufanta ruwaire mfenta mire iwe masere selector mukozesa obupira mulo olaba katate mpenko niwojina twenza kosa kapira obuomi bungi mana amujja kurwara neda muzimu babwingi resta kapteni wafango lokimanyire bo kunywa mpenko ni nobo burwere bwonyiri bukufuna toni bubyama iwe nosigano jaguza mu center atirabayo before you go choka big up kuba fanizi bafena bonna baramuke bafani bafe bonna abawagira modern sounds kiswaza abawagira kerio abatwagalo tubukinga awe nyini ngogenda kumikali tunsiawo wonsanga waliwo library tusala filimu tuine kibanda kya filimu tuina system ekola emikolo gino wamanga embaga wafiridwa omufu oyagala kwalula abalongo nabyo tubikola oyagala endongo ekuba mpaka kukya endongo bagise modern sounds kiswaza director bamuyita Solomon Ochen tukuba buli kimu bwoba oyagala kwana mukazi tumukubire ngo obuyimba ne live band tugikuba ne live band mujina mulo mwina ne DJ Kananansi tuina DJ ona abakazi abamazire na MC Mandevu na bekiswaza bamumanyi MC Mandevu abasire mu demagenzereta base ndala empya tuongera ku byuma base kati ziweze 15 tukuba event kintunga kyamanyi mulo era bato tusanze waneno wenyini ku omu base sola tusanga ku Secret Gardens ey'omukulu Salongo bahereze namba mutakwenda ku booking omuntu asobola okutubookinga sobola okubaha enamba njera bidde ate simusijinawo badde kuwadde chance okuba akalango ku TV wanji waliwo ene eriwo yennyini eri 076 eri yennyini yabo bennyini ba kampuni waliwo 076 7 abiri mu mukaga atano mu 28 ne bogikubako ku sawa zino zenyini weri ayagala ekyuma ayagala modern sounds jango kiswaza buza ewa solo yenyini weri ne ku sawa kale mbalekere somero tebanjigirizo gikwata mbalekere kale akalangoko kaka epikipiki kabazurugireho beyigira omusana ati chairman enu stage bageta bata tukageire ibara bete enu mpyaka mugihe ibara madam osibirota iwo ni wa mobile money baita abojo bana ba stage obahorayo
nkusoba hora bukuba basasura ku. Basasura. Tibayinange sombi. Ba. Eramukiya haba stage hano abasinga bakasoma bawo. Ndamukiza abakastoma bange bona aba mobile money nabangura amafuta. Bakugura nino okura na mafuta. Yego. Emirime ebiro gikorota amafuta na mobile money. Wa hankuraona sister wange. Sister wawo oni. Oli yuba kuzaranka. Banzara munu kiswaza likange ne. Ola kwenda customer nguli genda. Gendo banzo muhereze okitinisi. Hello. Osibirota. Korongi. Amabara gawo. Tumwesige Godfrey. Tumwesige Godfrey. Oli kimwa kiswaza muno. Kwa ndizarwa ya kiaguza. Kiaguzi? Kiaguzi. Yawizire bujja muno. Muno tujambe koleramu. Mujja koleramu ni mugini mugarumu mara na mugeni. Ntumara ntakubiyamo. Atira mukyaba kiaguzi. Ndamukiyaba kiaguzi. Ndamukizeo Pastor Bagonzaro Yustiko nyara mukya chairman waitu. Steven uwo kiaguzi togaenda mukiyaba kiaguzi. Nyara mukya mwene waitu kwesiga John. Akusembayo. Akusembayo. Ndamukizeo mukazi wange. Aha mukazi wao. Andi bamuebwa. Bakanzo ngambire. Onion nicho kiki. Onion nicho kiki. Onion ni kiki. Tinki manya rundi bulo kingambi. Timba imanyire ojja kingambi. Kya tinki manya. Bano tekeza kirinka kiki. Kya. Tinki soboro kwenda kudupa. Omuhereze kasoma abaina amafuta ge 12. Ego. Iba kuzaranka. Nyoba nzara mu kiswazi. Muno. Oli wakiswaza muno. Sister wali. Sangagire mwabule isoke. Agenze bo? Asaluni mwabule isoke. Agenze kumwabule isoke. Mpereze namba ya musasulireze isoke. Okumungondeza. Ego. Obaba kamswera yi. Kaswerwa. Atogenda mugabo gwa kabiri. Watu bako atamtera omusana kusomutwara kukuwa yo kusokuleta ebintu. Ati nyomba watu muihe yo wamanyondi serious. Ibawa yake amwenda. Yake amwenda. Obantu wale muyo. Iyo ina. Nyo wenyina. Njo ati nyonka kerero. Mpaka. Mazigenda kuramukiyaho. Nkwenda kutera akazina ko runyo nakakunyumira akazina ki. Akazina. Akakitaraka obwebeta iro mpira. Toka manyire taito. Ohakwata sente za stage. Kandamuki omukaikuru ono. Kandamuki omukaikuru ono ajja kunyiruka. Ajja kunyiruka mu moine. O man you. Baitu boira kununyisire o man. O man yo boira kununyisire. Etimu yanyu kuba nekora kubi. Tiki kumaisa na kamera ogitine. Man you kuba nekora kubi. Tiki kumaisa Deka kuswaza maniyo. Kutoiro mujozi. Kano rende uri akamera. Kuswazi bwakubazi bakenyini. Amabara gawo. Singira amabara nyo. Toina uri kitali ibara. Onu kitali ibara. Hanu kiswaza nyitira ine kitali ibara. Baze bite biriyo cyacho kusama mupira. Kamuleke wa mama baragawo. Enu yanka henu. Tengi kenga kurungi ukajwara bujwara kajwara bujwara bikambo bikabaga nibikujuma bya kubikenge kubikenge iyo ukora kiswazi anya mvuga boda na stage yani chairman wanyu anyeserekera mboyi ogwa ati nabantu akutina kubalizana mukomera ki tukwabo muyiyo nubu muyiyo nyondangirire ndete kitatu komo muhiyaka kijakole nje kulete kitatu komo chairman omuhiyaka era mukiyo bachali bawo tenye na bachali benge nyina ono mboyi ono wenko ina nko tukira kuchiringa akasente nimukalira mu banga yemu nebyana biri gwanka security gardens byakabi muno niho mugenda nimutemesa nkwenda agiyayo byana biriyo bingi balesere byakabi biriyo bingi muno baitu aga Victoria begaina abuzo mojo nabike ni wapi onu wabike kuru bazo ngambire onion nicho kiki onion oba butunguru yombanyire katunguru okay onion wama onion nicho onion butunguru banga ni wokenge byana bya secret kuli baitu no go mugezo ogwa aba mugezi muno
abakenandu nkwenda kenga wama bainaga Victoria bagaina security okumasa Lake Victoria oba abinda amaizi Lake Victoria tinaireka kubaze direct Lake Victoria bagina aliye kikutu mafweni nikiwa aba Rosette nikyogwe okakira bamu kya chinkwenda kulia hali walire kwa ramukiya abachali bawo kwenda kurabayo ndamukize Christmas chali wange nyaramukyaona Kenese ifawe garage kuno nyaramukyaona manager wa security aho manager akora nokore mulingo tuliye byana akora ko ati bintu bya sente busabyo ko ebyana tibikora ebyana kakusanga kikunyumirwa kurungi no nikimporo tomaenja agenda ingese migisa ya ngutwale yo siringi rukundo tujyagiyayo nikamalize program omalonsange wa yakusanga uha ati iwo rugirenga oli Akitara TV ndi Akitara TV live mbaita kabikenge imbikenge lekanse mbese na iwe mwebale muno abayikari ni mutondera antekanza tujalike Akitara TV amabara Julius Kyomwendo musajja muri somwe haba moli ankwenda kubajukizaho ku subscribinga mutuhondere hona harimo kali Akitara TV channel ya YouTube Facebook hona harimo kali of course na personal handle zange Julius Kyomwendo okusa kupondera hona halo kali tusobole kuba niturubatira hamo in that way. Of course kwenda kujukizo wetungire mpenkoni ekyo kunywe kiroho okusagia amaduka go nagakutunda ebyo kunywa okitoze mpenkono kitoze rwale ebyo kunywe byo jya kunywa bikulumyo omutwe bikuteze omutwe bikuletera kahungura bikuhe hangover ebyo birugeho tekana wetungire mpenkoni kandi na amani gekisaija iwe manyantera safari emu iwe toza mpenkono jya kuba nongambira ujya kanywa kandi akukunywa kakotro kurungi yes niyo mpenkoni leka tuteta natekanze zindi kitaratiba tunyikeriza kujukizeho of course twina bunyiro kitara convention mwezi ugo mukaga biro kweza 2007 mpaka biro kweza 2009 bayira babanyiro hano hari mukali abanyakuri Canada abanyakuri California mu America UK henyini France hona hari mukali muije tujoininge tube hamu twegondeze hamu mu bunyiro kitara convention the second of its kind ene kuletera babunyiro kitara UK of course kwenda kuramukiyaho lekanda mukiyeho Jemima lekanda mukiyeho Gerard Nyakana lekanda mukiyeho Brenda inywena abanyakuri a committee ya bunyoro kitara convention yo mwaka gunu 2025 inywena mbaramukizeho mwebale muno omulimo gumukora then of course otebo mugenyo mukuru bunyoro kitara international convention ajja kuba muhikira waitu wa bunyoro kitara wekitinisa Andrea byakutaga so nabo ensonga ejo naiwe oina kuba no joiningaho no tunoija tusemerera hamu tobe hamu leka tutetano mutekanze zindo tebwa Kitara Girls every Sunday and of course otebwa na ekiererezi every Friday Kitara TV mobile Kitara TV kwegesa kumanyisa.